bengisoyika mina ukuthi sizapha kuba mawucela uncedo uchaza ukuthi ukwiforum ethile wonke umuntu akasondela akekho umuntu ofuna ukunceda ngabantu abasatshwa umuntu wonke umuntu akakuncedi uma kukhulunywa ngeforum akekho ofuna uhlangana naye bayazi distance abantu so asiphindele emuva iziphi izinto ade sikhulunywe le forum mayibashaya abantu ade bashaya ade ngama case ahlukahlukene right ama case ahlukahlukene ayibi case eyi1 ngama case ahlukahlukene mara umama yena utheme eyibuza ukuthi manisithi niphume nithi ndiyephi ndizophuma ndiyephi kwathi uyadelela ukukhuluma kakhulu mela athola imvubu yo aze waxolisa kumalume besama nomalume wakhe amxolisela ndiyathemba ukuthi kuzothi makusekuvela indaba ye-podcast mhlawumbe singakhutshwa nakusasa ngenxa abanolaka ngakhona besikhulumile manje yes umama bebengamphi chance ukuthi achaze iside lakhe le story bamchazele besibizela ukuthi sochazela ukuthi asiphume endlini hayi asiphume endlini and sithu ukuthi siphuma nini bethanda bangasikhupha namhlanje masincenge futhi sifuna basiphi chance ukuthi siphume masincenge lo dadewethu athi ayisicela 3 months but kwazi kutheni man sign i-agreement echoyo ukuthi siphuma nini disayinile into yenza ukuthi ngisayine benibona abantu bebethwa abantu bayashoya phambi kwethu yikho nje anifuna ubiza igama beforum leyo mara ke mhlambi bazothi xa sebe beyicabanga ngokwabo singakhutshwa endlini namhlanje kuba sikhulumile bekumele sivumile after 3 months siphumile niphuma if usiyaphi kuthe uyadelela mama mayibuza kubuya chuthi umuntu uyamthatha endaweni mawumkhupha umuntu endaweni umbeka endaweni kuthe uyadelela mecho kanjalo mama esethi manje nithi ngiphume kwami nithi ndiyephi makuthiwa uzophuma ke if akafuna uphuma and akazukhutshwa ngisherifu uzophuma isisidumbu thina simlandele babuyisa indlungu because notata ma wathola ngendlela esikayazi mase isusa ngoku siyacinga ukuthi kwaseqaleni shoot indaba yalendlu size sibulawe baba indlela ukuthi bangene sanibonani babukeli bethu emakhaya igama lami ke mina ngukwazi ngokansele ngiphuma phansi le enkandla Mahlatha Mnyama nginibingelela lapha sekuyine podcast lapho khona sisuke sixoxa nje ngezinto eziningi ezahlukahlukene sixoxa nje ngezimo ezibhekene nabantu bakithi abamnyama nobuhlungu ababhekene nabo emakhaya ngabe isendaweni ababuya kuzona mhlambe ngabe isimo esihlupha umuntu ngokwenyama ukugula okuthile seziningi kakhulu izinto eseyifikile lapha phakathi kwethu kanganga ngoba nathi sesigcina sesingazi ukuthi ikuphi la specialize khona kodwa engaqinisekisa ukuthi nongabe yini umuntu akuthi ufike ngayo la kwi-podcast yethu akahambe ngasizakalanga ke lokho akukho emandleni ethu kusemandleni enu kubabukeli bethu emakhaya nangendlela nje enenza ngayo nangendlela enisupporta ngayo sithazidlulisa ukubonga sidlulisa nesupport enkulu eniphathina nababukeli bethu emakhaya kwezinye izikhathi akubona bonke abantu abathi mebefikile besizakale ngokusheshsha abantu bethu befikile besizakale kuqala kunabanye veleke impilo injalo kuyenza ukuthi mhlawumbe ufike phambili angasizakala ukuze kusizakala osemva kwakhe okusuka ukuhlalele nje ukuthi ubekezele ube nethemba lokuthi ngolunye usuku khona into ozoyibuka lenkulumo yakho athinteke mase yakufonela ngokuba nokuthola ucingo la 6 months ago unokuthola ucingo le podcast ipost 7 months ago umuntu ekhuluma ukuthi usibanibani wagcina sizakele yini ngakwazi ukumsiza mase siyamxhumana sifuthi ukuthi nalo usibanibani beselahla ithemba so into esingayiqinisekisa kona wonke umuntu ukuthi ungalilahla ithemba mawusuzwa ngathi lahlekile ithemba sithinta usifonele zikhona number zethu khona lapha ngezansi mosifonela sokwazi ukuthi sikuthinte especially kwi WhatsApp mosibhalela ku WhatsApp angeke kwenzeke singaphenduli so siyabonga kakhulu namhlanje asambe sodwa asamba nodadewethu sothanda ukuthi simbingelele dadewethu sethi sanibonani sithemba ukuthi niyaphila mhlawumbe ungabingelela ababukeli bethu emakhaya usichaza ukuthi ubani ungakabani udaba esize ngalo udaba oluthini kungani kanye nathi namhlanje sanibonani babukeli emakhaya igama lami nginoLthando ngwakamgumbi yes ngiyethokoza extension 5 yeah but kwazi into enze ngayo apha indaba yendlu yeah
1995 Yes. ubaba Martin stand esithengiselwa ubaba kwakuthiwa uBR Kanda Bonisile Kanda. Yes. Into abayenzayo bekhona affidavit bayobhala affidavit eEden Park Police Station wathola icopy yalo baba kwabakho iphepha esinalo le stand. Yes. Stand sakhona wasithenga kusePola Park eNdala. iPola Park ihluke kayi3 babe sahlala ePola Park eNdala emikhukhwini kwathi makuthuthwa kwathuthela station 5 ePola Park. Sathuthela khona mina bena 6 ukuthutha kwethu sithuthela ngapha. Yeah. Kwafikwa kusisiganga yayilibala. Yes. Bafike baklina balitshanti balala khona babeka umkhukhu sahlala kulomkhukhu leyo before kwakhiwe RDP house. Sathi sesihleli kwatholakala ukuthi izindlu zakhona andazi nokuthi azihlela ngendlela right na kwathi masinyuki bayichiftisa imikhukhu yaya phezulu nyana so kulenda besikuye sekunespace nyana. Yeah. Sahlala until 95 late kwakhiwa izindlu zeRDP. Izindlu zeRDP zakhiwe sikhona sihlala phakathi. Umuntu owasayinilayo ke for imaterial nesikhiya yengibabami. Yeah. 2003 ekseni esiyemsebenzini ubaba bamdubule stop sign. Eish. Yaba kuthuna kwakhe kanjalo. 2019 kwavela umuntu othi uzofuna indlu kababakhe. Wathi maye izichaza wathi unginothemba Kanda. Uzofuna indlu kababakhe. Umama mayechaza ukuthi hayi man. Umuntu wathengisela indoda yami istand wathi akana abantwana. Wathi seke khona. Yaxoxeka indaba khona yaxoxeka yaba ngumuntu osikhupha ngeSheriff. Abahlali bathi masibuyele. Umama wabotshwa. Isaboshulana mama. Trespassing. Bambophela trespassing kodwa kumele angangeni khutshwa ngeSheriff. Abahlali bathi masibuyele sabuyele endlini mama wabotshwa. Indaba yakhona yaxoxwa ecourt yakhona ebisese Albert. Yeah. Wa attend court umama eAlbertini indaba yakho yazophelele ePambridge xa eseyiphela umama kwathi makabuyele kulandlu makuzwakala iminyaka kaNothemba nika baba uGanda lo wathi ngibabakhe shothi wamthole na 10 years magistrate yathi akwazeki ukuthi indoda izale na 10 years wena mama buyela kulamzi ukuthiwa singowakho uhlale ukuthi ke nathi inobe siseba kancinci endeke mhlawumbe nomama ke kunganaki azangalandelele ezinye izinto mhlawumbe yathi ufuna ukutshintshelwa indlu okungabi nolwazi kahle. Sahlala until last day ane kuvele umfana othi ungumthetheleli ingqola yena uthe ngumthetheleli Kanda mayifika andithi lahlala khona iphepha le rent libiza uKanda lesastand sibiza uKanda isenemi yakhona so ufike lo mfana sithi ungumthetheleli Kanda uzofuna indlu kababakhe ebehamba nenye intombazana ebayithu intombazana khona bingumakoti omncane. Wafika ke umama engekho sachaza ukuthi umama akekho se-Eastern Cape bathi asimfonele samfonela umama wazama wabuya e-Eastern Cape sacetshisa ukuthi senze i-protection order umama enzele umthetheleli lo i-protection order mayifike ecourt umthetheleli wathi hayi yena ebelwela umfazi wakhe yena engukanda ngongqola yena ebelwela umfazi wakhe. Emva kwangqola kwafika umuntu westring uzofuna indlu kababakhe lo westring uaphiwe Kanda hayibo thina uaphi uzofuna indlu kababakhe hayibo kanjani wena ungwesithathu uphi lo wawoqala kwakuthiwa nginothemba Kanda hayi yayingumuntu akatata omncinci watshona wayemele mina kuba mina ndandimncinci ngela xesha so ngoku ndiyakwazi uzithethelela sendimdala uzofuna indlu kababami siphinde sibuyele kula protection kodwa kuba asazi apho simele siye khona sizamile akhona amalawyer lapha kuthiwa ngamahala ePambridge Court but bathi abayingeni kakhulu indaba yezindlu thina ama cities namaphepha masibabonise lo maphepha indaba yezindlu abayingeni kakhulu. So aphi ube nombuzo othi kwenze njani zingatshintshi asazi ke nathi kwakwenze njani zingatshintshi kwakudala ke kuba ubaba ngulo watshona izindlu zeRDP zasePola Park bezingatshintsheki lula manje seziyazama ukutshintsheka mara abantu abaninzi abahlala pha izindlu zabazibizi bona. Okay umama mayesekenzela uaphiwe i-protection order ePambridge kuthi hayi uaphiwe makaye umama until alungisa amaphepha wakhe kuba ebona indaba yezindlu nje iyabuhlula. Sibuye ke sithi sisazama ngoku besizama ukuthi asasoyocela lapho uncedo for ukuthi aze umama atshintshe i-title deed. Yes. Ufile uaphiwe nabantu kukho imoto ezimaye endlini esingazazi kho abantu abakhombayo and mebefika abantu bebeza kufika imoto eyi1 kuthiwa kuza abantu kufika imoto noba ziyi4 noba ziyi5 sigcwele ngabantu abadoda nabafazi
Ufikile nabantu esithi uzobakhombisa indlu ithengisile. Indlu ithengiswe siphakathi endle. Singazi thina. So uzobakhombisa apho kumele bahlale khona. Bazohlala endlini yabo. And wakwafika uAphiwe nentombazane ekuthiwa nguMakhi. Wathi xa eza naye lo ntombazana nababhudi wathi ngodade omncinci bakhe noMakhi. Kanti the day afika noMakhi wenzela ukuthi angene endlini phakathi ezokhombisa umuntu othenge indlu ukuthi indlu injani phakathi. uMakhi is like a builder. Umakhelwane wakhe. Makhelwane wakhe, okay. Okay. Makhelwane wakhe ukuthi kuphi andazi buaphi uhlala eGreenfield. Kanti uzomkhombisa phakathi ukuthi indlu. Nimvumela kanjani Aphiwe ongena phakathi endlini? Befika futhi befika ngekho mama besingenamandla ngako befika kokode bengumuntu engathi uzokhuluma kahle. Okay. Nathi sabiza ubaba senext door la ukuthi wachaza lo thathu bayibo abantu kudala belapha. And bafikisa isiganga abantu abaninzi bayayazi abantu omama abaninzi abapha bayayazi mama ukuthi wafika kunjani. Bakhona abantu abangamangqina bafika naye. Yes. Ephula back bakhona nabantu abafikela thina sipha kwathi ubaba senext door mayisocacisa indaba yakhona. Bathi bazoza namaphoyisa salinda amaphoyisa akafiki. Into yenzekayo after 3 months kufika abanye abantu. Yes. Mara umakhuhlale khona kwabantu. Shuthi ke indlu kanjalo ithengiswe nguMakhi until ke manje into esihlupha wes dize ngicela uncedo apha kufike uMakhi osiye safolelwa iforum ethizeni. Yes. Ethi kukho umuntu osibophisileyo kubo. Lo muntu lo osibophisileyo so bacela uhlangana nathi. Bathe xa bezichaza ke igama layo lo forum ayinathi sabana ukuthuka sathi hayi ingabe ngathi sabaleka mhlawumbe khona into esiyaziyo akunanda abasihlangane nabo. Bathi Saturday bayeza endlini. uAphiwe uyakwazi apho sihlala khona, uMakhi uyakwazi apho sihlala khona. Thina sibazi ukuthi bahlala phi. uAphiwe yena sakwazi kube eGreenfield kubasa sise protection order. Yes. uAphiwe ubaba bakhe khona uyaphila. uAphiwe umama wakhe khona uyaphila useGreenfield. Hayibo. But uthi ubaba bakhe ilo kanda kulo utshonileyo. Bathe xa befika ke bafikile lo forum Saturday last week yachaza ukuthi ibithe izomamela iside lika mama le story. Mabefika ayikho into esikhulumileyo bebengafuna ukuza ukuthi umama uthini. Bebezochaza ukuthi indlu uAphiwe uyayifuna. Indlu eka Aphiwe and akabahambi noAphiwe bahamba nomakhelwane. Into phambili kuyo yonke lento ngumakhelwane. Bahamba nomakhelwane. Umama mayibuza ukuthi hayibo Mosi lo anmazi mina ndazi lo ebesithi indlu ekatata ke uphi yena uAphiwe kwathi akekho usemsebenzini. Yena bazomela yena ukuthi indlu yakhe. Xa sithi umama ayibona neminyaka enganihleli apha and mina ndazi indlu yathengwa indoda yami zange athenga indlu futhi wathenga istand. Azange athenga indlu wathenga istand. Bathi ayithethi leyo. Xa sibuza ukuthi nimmele uAphiwe ube ingutata yakhe lo onimmele isibongo sifana. Kwathi noba kungaba yini okusala indlu yakhe noba kungavela ukanda ongomnye noba ngavala ngo2020 wathi esilonge ifana ithi ikanda indlu yabo noba kuthi uvela kwesiphi space esilonge isename i1 indlu yeyabo. Mara ke umama azaze azoxoxa kule ndawo babambela kuyo i-meeting le forum. Yes. Lapho kuzobe khona abantu abaningi azochaza istory sakhe mhlawumbe bazosimamela khona. Sunday besithathiwe bazile bazosilanda. Nkosana. Ibindimi ngumama ingu dadwethu. Dadwethu, yeah. Basithathile Sunday because sai bajukujukini le i-meeting zabo bazibambela andani bakusa zonke barekugcineni le sigange. Ngiyabona kuzo ndawo. Sifikile sibe khona abantu bebaningi abantu baleyo forum. Ukhona Aphiwe ukhona ubabakhe madoda kanda gama likababakhe straight. Yeah. Bekamba yena kwamba uAphiwe kwamba umakhelwane. Kwahlalwa ke saxoxa icase abantu kwabizwa thina ukuthi kuzoxoxwa yethu. Samiswa phakathi nendawo. Umama bebengamphi chance ukuthi achaze iside lakhe le story. Bamchazele besibizwe ukuthi sochazwe ukuthi asiphume endlini. Hayi. Asiphume endlini and sithu ukuthi siphuma nini. Bethanda bangasikhupha namhlanje
masincenge futhi sifuna basiphi chance ukuthi siphume Hayibo. uncengile udadewethu wathi ayisicela 3 months but kwazi kutheni man sign i-agreement echoyo ukuthi siphuma nini disayinile into yenza ukuthi ngisayine benibona abantu bebethwa abantu bayashaya phambi kwethu uma makusekwachiwe kwathi amele uphume akho sheriff uzofika thina ngokwethu if awuphumi uzophuma isidumbu bese abantwana bakwazi uzilandelela ngenyawo angeke sibakho phambi kwethu so sinenkinga enjalo zebibhalela sinenkinga enjalo siyesa kuye kwachazwa kuba kwi-forum i-forum le forum le isebenzela umuntu bathi bane-members zabo but bebingasiyi-member mawunayo i-15,000 uyababhatalela bakusebenzele okay babhatele ke babhatele sikhona noma bebekhuluma bodwa but indlebe angithi sinokumamela sizwile leyo bese basichazela ukuthi kumele siphume basiphe 3 months ngoba udadewethu ucelile ukuthi basiphe 3 months kwathi man sayine banikeza ithukhwaya nje kwathi anibhale i-agreement echoyo dabhala ukuthi hayi after 3 months sizophuma endlini bayifunda bathi iyashota uhlala nabani endlini ndathi hayi nomndeni wami bathi qhubeka ubhale uthi wena nomndeni wakho after 3 months nizophuma yes saqhubeka ke nami dabhala mangiqeda ubhala ngikhona nokuhlala kuba bebethe bazophinde basibuyisela ndithi basilandile endlini babethe bazophinde basibuyisele ndafonela enye cousin yami ukuthi izosilanda sishiyeke i-meeting yabe isenjalo mara bazithathile inamba zami ngisayini lapho ngisayina khona shothi bazomane befona ba-check ukuthi sesiphumile bathi after 3 months sithi mase siphuma silethe ikhiya sizosuka endlini sikhiye siphume sihambe sibuyisele izikhiya ku and bengisoyika mina ukuthi sizapha kuba mawucela uncedo uchaza ukuthi ukwi-forum ethile wonke umuntu akasondela akekho umuntu ofuna ukunceda ngabantu abasatshwa umuntu wonke umuntu akakuncedi uma kukhulunywa ngeforum akekho ofuna uhlangana naye bayazidistance abantu so asiphindele emuva iziphi izinto ade sikhulunywe le forum mayibashaya abantu ade bashaya ade ngama case ahlukahlukene right ama case ahlukahlukeneyo ayibi case eyi1 ngama case ahlukahlukeneyo mara umama yena utheme eyibuza ukuthi manje sithi niphume nithi ndiyephi ndizophuma ndiyephi kwathi uyadelela ukukhuluma kakhulu mela athola imvubu yo aze waxolisa kumalume besama nomalume wakhe amxolisela ndiyathemba ukuthi kuzothi ma kusekuvela indaba ye-podcast mhlawumbe singakhutshwa nakusasa ngenxa abanolaka ngakhona esikhulumile manje yes because mawufika la ufika ikhuluma ukuthi uzocela ukuthi ungaliphathi igama layo ama-script committee azamile mara manje labo bayasaba abasayingeni indaba bese ikhuluma thina songumphakathi abantu abahlali nathi aphiwa abahlali nathi bahlala eGreenfield bahlala le kude besithi makubiza i-meeting ama-committee yonke indaba esiyixoxayo esiyixoxa ne-script committee iyaphuma iyafikelela kwabantu bazi yonke into esiyixoxayo kukho umuntu ophakathi oyimpimpo othatha indaba zasePhola Park azinikeza abantu kuba asisithi sodwa bakhala ibaningi abantu abathengiselwa izindlu abanye baphumile abanye khona zithengiswayo ezabo bekhona phakathi ezindlini njengathi so kuneski okay ngifuna ukuyilanda kahle lento dadewethu yazi so izoba mningi imibuzo ungixolele futhi nombukele ekhaya uzongixolela at the same time ngizama ukuthola i-situation enzakala ePhola Park ngiphinde ngiunderstand lento ye-forum akekho umuntu ongapheka umthetho eSouth Africa nginenkolelo futhi ukuthi akekho umuntu okumele asatshwe but ngiya-understand if yenibhekene nayo and ngizokuhlonipha kakhulu lokho ukuthi naye forum soyihlonipha ukuthi singayibiza igama kwi-podcast but sifuna ukulandelela imigudu ngendlela esebenza ngakhona at the same time sibheke manje ukuthi emphakathini la nihleli khona ikuphi okuthiwa kube isinyathelo enifisa ukusithatha nathi manje ngifuna ukusithatha leso sinyathelo leyo mpimpi yaphuma ehambe yotshelo aphiwe lo aphiwe lo unabo ubufakazi nabamaphepha ke manje ukuthi lo owathengisa indle ethengisela
ubaba wenu ubaba wakhe uaphiwe buhamba bufike kuphi ubufakazi bakhe obuthi njengamanje leya forum ize ithi yona ithatha isinqumo sokuthi yona isupporta yena noma izomlwela? Aniboni ukuthi likhona ulwazi oluninzi abalaziyo ngoaphiwe, because nangela lambe bezisiza endlini. Okay. Ubusiza ukuthi into abayifunda ephepheni andithi ubhaliwe ephepheni bebengazazi ukuthi bazomela bani, but umuntu bebehamba naye umakhelwane. Umakhelwane unayo imali kusebenza imali but kwazi if beninayo mni 15,000 benzoyikhupha ekuzosetshenziswa. Imali into esebenzayo. Abafuna ukwazi ukuthi wathina as long as unemali uchaza istory sakho bazokusebenzela. So ayikho into abakwazi loyikhuluma? Ayikho. Nami ngithema kathule kuba besemthusa. Umama manje nje semshiye kuba but kwazi ukhuluma la ukhuluma le ingathi akasekho right kahle. And bebesithathile zange sihambe nabo umama engekho egula bebethe siya ka housing oye court siya kuma lawyer wabo siyokhonjisa ukuthi indlu ibiza aphi ukhona phansi ko BR Kanda. And then nathi yakhona akekho senayo. Thina zange siye kuba kwathi noba ngumntana mele kubekho i sort of agreement noba ngumntaka mama umama xa ngeke xa sithi mina umama akekho right umama unyikelwe hi uyakhula ndafonela kwathiwa wena iza nami ndoyikile uhamba nabo ndathi ayinzoza the following day ke kuba sifonelwe ngumuntu othi anana usebenze court but ungana mele siye 3rd floor eJoburg ke ndile manifika akho kwalo 3rd floor bekuchazwa ngayo. So andanoba besisiwa ka housing vele or besisiwa kulo court vele andazi. Asike siphindele emuva dadwethu na. La kuma stands. Ihamba kanjani lento? Kusewumhlaba wabo vele ngaphezulu kokuba nasu sokuphola park endala nayo sokuphola park entsha. Kwi stand stand ukuthi utata wathenga istand sesi registered. Ingxaki yabalapha ukuthi wathenga istand sesi registered. So yonke lento ayisachintsheki. Usuke le esuka ngegama lika BR Kanda wazohlala kwesi stand isakhe. Yes. So ingxaki isuka apho kuba uthenge istand sesi registered ayisachintshanga yonke into. So usuka kulesi sidala uza kulaba mfaka ngokuthi vele inamba i1 inamba ayichange inamba ibiza la surname inamba i1 isurname iseyileya ayichange elike bekudala into zokuchinja kukhanazi bakhona 95 ibi into yakudala ezinye into busayina nje affidavit ibi into ezilonge police station bengekho into ukuthiwa niyachinja mhlawumbe into ezininzi. So ekuthenganisaleni kwababa nalo Kanda lo ikuphi ibuphi ubufakazi noma yipi inkulumo nineni ngayo ukuthi ubaba wayithenga ngempela le ndawo? Yebo baba wayithenga because beningenihlale yonke leminyaka from 95 kuze kube manje. Ikuphi okuncanyana ukuthi ingxaki esinayo ke ngokubhutikwazi umama ndithi wanjisiwe amakhoti umama ebebiziswa i-meeting the street committee kuthiwa makuze nobufakazi iphepha esinalo siselinalo leli le stand bekhona i-affidavit ndiyayikhumbula kube bensenhlakaphile lenyana kukhona i-ID copy ezizi2 andimazi ke wazilahla phi xa bekuthenga but sekusele manje le yechoy ukuthi utransfera inumber to utata nayo ibise iguga ndayizama uyihlanganisa iyabonakala. Oh perfect. Polar Park ababukela ufuna beyibona ukuthi igugile yakudala. So lento le how bahlali base 608 number 131 siyazinazisa ukuba unikezwe isiza, which means isiza istand. Isiza ERF number 1370760 uyacela ukuba ubophe imithwalo yakho ulungisele ukuya kwenye indawo ohlala kuyo ngomhla ka 29 ngoDisemba 1995. Uncedo ngezo zokuthutha. Hawu iphelele phela lento ukuthi isihlephukile isabonakali kahle. Uyichili khona le bike yacho ukuthi bufakazi ophelele. Khona oshile kubikhona lo ibike yacho kanjalo but ke bufakazi ophelele bame ngendaba ye title deed basithi thina kwakhe ID copy ne title deed ndithi mama kudala esehlenyuka
waqalwa ngulo ka 2009 kudala sehlenyuka and naye seke emdalanyana. So ezinye izinto animazi uzilahle kanjani. This is a transfer letter yangalesa sikhathi yango 1995 and i-transfer yakhona bekho abafakazi bayazi i-street committee bebetshintshana abafakazi bayazi i-street committee ibe ngabantu bayithu bathengisalana nayo. Lapha ngicathi sinayo yonke information because ngibona nane-number i-ID kabani le ID number 862 ekababa wakho ubani umgumbi baba wakho ke loyo and nanti igama likaKanda uDR Kanda uBR Kanda. Okay, I think this is enough. This is enough. Ngiyaxolisa. So into yanidukela kwabe ID ne affidavit. Mara ngokwehamba icase umama yayisekhona ngokuyayisengunothemba. Ukuthi bayeza abantu baninzi bayeza as long ubiza uKanda nje unelungelo lokuza uzofuna indlu kababa bakho. So uAphiwe ubani kuKanda uthi ubani? Uthi ubabakhe. Ubaba kaAphiwe namazi. Madoda Kanda. Ubaba kuyaphila behamba naye ngelalanga kuthiwa siphume ngalo. So uthi ubaba wakhe kanjani engasekho kodwa nangekho nephila? Abafuna imamela le masichaza masivelana le akekho umuntu ofuna imamela. Basihleke ngathi sizilima xa sichaza ukuthi hayibo nanku ubaba bakhe lo muntu lo uyababulala nje akana mama kana baba but bakhona bayaphila. I-ID copy apho na asina i-ID copy sina but i-ID number ikhona phakathi. Ikhona i-ID number ikhona. Okay. I-con death certificate ka baba lo BR Kanda ikhona. Ifike nabo apho? Ifike nabo. Bayithatha phi? Asasi kuba sithe masisa ikhona ilanga kusasa protection order sathola yena umadoda nomfazi wakhe waphunyukelwa aphi uyayifuna indlu katata omncinci wakho aphi uyayifuna nizophuma wathi umfazi wakho hayi ngitatakhe utata omncinci ngitatakhe wazizwa sekechilo waphunyukelwa. So nanaye ukuthi nitsheliwe ukuthi ubaba wakhe nayithola nje phakathi bayakhuluma abantu nathi sinayo ifamily ehlala eGreenfield bayaziwa. Umphakathi wenu omakhelwane benu kukhona inabanganimela kule nkulumo ukuthi nasuka nabo asike sinje labe nibathembayo bakhona abanganimela ukuthi babe khona bayalazi iqiniso ngendlela baba wakhe athenga umuzi nangendlela kuze kufike namhlanje. Bakhona abantu abahlala eBack opposite kuse station 5. Thina sisephola park station 5 sifala under station 5 but thina sisephola park kukho izindlu ezilapha emva kwethu station 5 bayibiza station 5. Abantu abafikela silapha yasemikhukhweni bakhona baningi bukwa bakhona baningi kabi. Abanasi sibini sokukhuluma enithembile ukuthi abanye banaso bakhona. Iforum Phola Park nayo yasephola anina iforum ekhona yiyo leya efoneliwe yaqashwa. Iforum nayo uchairperson nawo sihlalo angazi nandazi nikusingalanto kuba nje ndaye umqondo wami nawo ungasasebenzi kahle dansiya nje for isake ukuthi sihamba nomama sifuna hambe eyi1 engazazi ukuthi uyapi. Kuhlungu mngaka. So lona ke umkhuba nendlela benza ngayo yokuthi bethenga izindlu kukhona abantu phakathi. Ne agent sithengisa ama agent izindlu. So it's more like a scheme sobugebengu esithile esokuthi ba check ukuthi should kunomuntu okhona ePhalo Park othi hayi le ndlu le yakuhlala ubani abanabantu ozobalwela kuhlala ubani isibongo sithi mhlambe masebeba nendlela yokwazi ukuthi begubhe beze bethole umnikazi wendlu wangampela noma umuntu esifanayo abantwana if ithengiswe ngutata khona wahamba kulandwa nabantwana mabe khona and baphumile futhi kwaze abantu bani baphumile abantu abanandawo zokuhlala mebephuma impi yabe bithini ibikhona nimpi njoba nina nizama ukuli ibikhona impi ibigcina ifinyelela kuphi ekutheni umuntu ezegcina ekuthiwa uyaphuma
before ngifuna ukufika lapho sifika wena usayina khona sengisakhuluma ngalabo abanye abantu. Abanye anibazi kuba indaba yakhona ibibizwa indaba zakhona ziphelele emoyeni ukuthi akubanjwananga asikho swipe lapha. Indaba zakhona beziphelele emoyeni kuba ibibizwa imeeting kuchaza uba hayibo umuntu othile uyakhutshwa kanje na kanje. Iyathembisa emeetingini ngathi bazokusupport. Sininini wonke umuntu uyazimela. Wonke umuntu uyazimela. So thina abantwana abalali phe endlini. Abantwana bayebona imoto mayimecangwa sendlini bayabaleka bayesa. Mama nansa la imoto yezengelalanga. Nansa ifana uthola ukuthi sinini nasiyo mhlambi iUber izimela. Kuba kuhlale kufika abantu esingabazi abahlukeneyo. Esingazi ukuthi kusasa sovuka kuthiwa kwenzekeni. Because bayingozi ngaleyo ndlela nangokuthi ikhona enye into ababantusela ngayo ngaphandle kweforum. Ayikho. Ibingabantu nje abaza nabo sazama ubiza ilantuza nathi iEFF bayichaza abantu beEFF ukuthi hayi soneke kucasa basesilandela iforum kuba bathi abantu beEFF abanalungelo lokwenza lonto leyo. Nabantu beEFF babalekile boyikisela impilo zabo abantu. So that's why uthi akekho umuntu ofuna ukunisiza at the moment in particular le forum. Akekho. Nalelo yale yayisenzelele le title deed sithe phone asinini akasayingeni. Hayi sis. So umuntu enisiza lento le kungenzeka ukuthi mhlambe ngabe ninolwazi olujulile lokwazi ukuthi abantu abazama ukunisiza benziwani nangendlela indlela abenza ngayo labantu laba ngabe ninalo nolwazi lokuthi uhambo lwabo mase beyifunda abayifuna bagcina befinyelela kuphi. Angikhulumeli ngoba ngisabela mina, ngikhuluma ngoba ngenzela ukuthi umuntu osekhaya azi ukuthi isimo esibucayi nibhekene naso kukangakanani la nidinga khona usizo lweni hamba lifinyelele kuphi. Njoba ngisho ukuthi mina nginiphi platform and kwi platform yami nginipha lonke ithuba lokuthi nikhulume konke nifisa ukukhuluma kwenzela ukuthi umbukelo osekhaya azi ukuthi kunabantu abaphila ngalendlela eSouth Africa, kunabantu abacindezeleka ngalendlela, kunabantu abaphile ngazuthi bayizinyamazana eSouth Africa and kunabantu abamabhokolo kangangoba bakwazi ukuzenzela izinto. Uma beniphuca indlu abaniphuce fence square ngomthetho oqondile. Yabona ukuthi uma beyithatha indaba beyithathe ngomthetho oqondile. So manje asikwazi ukuthi sithi siphile eSouth Africa siphila ngaphansi kwesimo sokuthi asikwazi nokuthi sikhulume ngento ehlukumeza abantu bakithi ephambi kwamehlo wonke umuntu ukuthi izingane zakwethu ziyahlupheka zihlukumezekile kodwa kunemigudu ekhona ethi kunomthetho okumele ilandelelwe kuneyindawo la kumele khona ilandelelwe. Asike sithi aninabo ufakazi, asike sithi indlu vele akuyona yini, kungani engayiwe enkantolo, kumiwe enkantolo kukhulunywa aphiwa khuluma iside lakhe nani ukhuluma iside leni ngaphandle ukuthi kuze kulandwe abanye abantu ukuthi njengamanje nina senisabe nempilo zenu sekunabantu abasaba nokunithinta abasaba nokuthi benisize because nani niyazi ukuthi umngozi enibhekene nabo ungakanani. Yini le esiyenza manje ukuthi kwawena ucabanga ukuthi umuntu ongathi uyanisiza ubhekene nenkinga when it comes to these people? Andazi but kwazi yazi mara abantu bayabancoma ababaziyo, abantu bayakhuluma ngabantu nalo ulwazi oluninzi ngabo. Okay. Mara njengoba nizaro besike sathatha umalume wethu besambe naye uchilo wathi ningayi ethi ningezi la. Yikho nje anifuna ubiza igama beforum leyo mara ke mhlambi bazothi xa sebe beyicabanga ngokwabo singakhutshwa endlini namhlanje kuba sikhulumile bekumele sivumile after 3 months isiphumile niphuma if usiyaphi kuthe uyadelela mama mayibuza kubuya chuthi umuntu uyamthatha endaweni mawumkhupha umuntu endaweni umbeke endaweni kuthiwa uyadelela mecho kanjalo mama esethi manje nithi ngiphume kwami nithi ndiyephi makuthiwa uzophuma ke if akafuna uphuma and akazukhutshwa ngisheriff uzophuma isidumbu thina simlandele babuyisa indlungu because notata ma wathola ngendlela esingayazi mase isusa ngoku siyacinga ukuthi kwaseqaleni shoot indaba yalendlu size sibulawe baba indlela ukuthi bangene and umuntu wendlu
95 izindlu bezikhona umuntu uhlone utshone 2004 Butkwazi ebeyazi indlu ukuthi ikhona ebeyazi isho ukuthi yena ukuthi wathengisela umuntu istand yikho engazange uzofuna indlu kukho abantu abasecaleni abazofuna indlu umuntu wendlu utshone 2004 bekumele ezoyifuna from 1995 ekhona ephila till 2004 ephila sesungibhekisa enye into ke manje mothi ubaba naye ukudlula kwakhe mhlambe ku related nalento ngoba befuna ukwenza ukuthi kungabe bikho omunye umuntu ozokwazi ukulo ubaba ushone emuphi unyaka 2003 emveni okushona kababa ngo2003 kwabe sekulandela umnikazi westand and then kwaseqala lapho kwaqala yonke lento ubaba kwatholakala ukuthi udutshulo ubani udutshulo kanjani nako sikazi namhlanje kunombulali kababa wakho nje okhona ophila emhlabeni engamazi nokuthi ngoba angabotshwe nokubotshwa asimazi namhlanje ayozamela thina siye emsebenzini nibancane lento dadewethu ibukeka inomnyombo wengozi phakathi and that's why ibhlungu kangaka ohambweni lwenu olibheke inkantolo sebefike bethina enkantolo maniya niyokhuluma lolu daba phambi court bathi indaba yezindlu bona abayingeni kakhulu nolwazi but ukwazi ungabi nakwazi because ithe ngoku masiya last week manje siya eJimmiston benisithi ndiyana kule third floor ya eJoburg ecourt bathe sinalo ilungelo lokuthi size sizobuphisa ngabe umama ndimshiye ngasemva so benisithi sizoya khona but before siye asiqala sizochaza iqala lethu before sithatha amanyathelo ezinye izinto masiqale noba ngenzekani ukuthi abantu bazi ukuthi into esibhekene nayo ile yini le dadewethu ngaphezulu kokufa okubonayo ukuthi kubhekene nani manilo yini le kwenza ukuthi niqhubeke nilwele lendlu kangaka basiphuma Butkwazi soyapi thina sisazi sinekhaya lapha basiphuma soyapi sizoyoqasha kuphi kwabani kuba nefamily angeke ithatha sibanithi thina ekhaya siyi12 lathi sinabethu abantwana kwisikulu siyohlala kwabani the 3 months benikhuluma ngawo benenzela ukusuka phambi kobuso babo kuba bese bazosikupha ngelala nanku umuntu oncingileyo bekuthosa khutshwa ngelala fuck sikhuluma ngabantu abayi12 family yonke leyo bakhona abantu abafundayo abantwana abafundayo nami bengisandozitholela itorho nje ngoku babe ngekho umuntu osebenzayo itorho la khona ke bayasichazelele lapho esithathe khona ukuthi asambe sofuna umsebenzi esothengela umama ethu indlu itorho ndilitholele lo torho cha sibabukwazi but la kwazi ubeka isinko etafuleni ukuthi silale sihlile angeke imali yakhona ithenge even stand kufanele kodwa umphakathi wasephola phakho uthelele nodaba olungaka ngempela umuntu uyazimela phola phakhe and bakhona bayalazi iqiniso abanye bathi hayi kwakwenze njani azathenga ilantuza bebengatsho bebengakhuzi eklini ibala bengakhuzi bekhona bafakazi abanye ethenga istand esinenamba utata namhlanje kubinda iseyinje kuthi kwakwenze njani azathenga yena isinamba esaregisterwayo stand number esaregisterwayo basho njalo namanje namhlanje seyinjalo ngiyabona niphetha amaphepha kulamaphepha enginenkolelo ukuthi iwona abawa produceile kule forum
kulamaphepha kunephepha elisho ukuthi njengamanje sebeyitransferile indlu uAphiwe transferile indlu wayitransferela kusomeone, right? Bathe mabefona lamuntu yenifonela nguNothemba oyitransferele kuAphiwe. Oh, uNothemba yena wayeyithatha kubani oyitransferele kuNothemba. uNothemba Nguloka 2009 kwatholakala ukuthi iminyaka yakhona yi10 years phakathi. lo yes. So Nothemba uyitransferele kuAphiwe indlu. uNothemba noAphiwe bayazana. Isho ukuthi because bayazana bayisibongo sabo siyi1. Kuba uthi yena wona amaphepha we base court ka 2009 la uNothemba. Isho ukuthi ifamily. Babonakala ukuthi makuhlule kuNothemba mabathatha umuntu oneminyaka noko emincinyanyana ezokwazi ukumatch. Ezokwazi ufitha So lawo mafile thina sathi xa siwafuna ePambridge Court kwathiwa wekho kwatholakala kwisystem. Bona banawo. Thina sathi xa siwafuna necase number yakhona azange sizithole. So lempilo iqale from 2009. Yaqala kuNothemba. 2009. uNothemba waxoshwa iprotection order. Ubani waxoshwa iprotection order? Basikhu uNothemba waxoshwa iminyaka icourt yaba iminyaka into emshayayo kwathiwa akwazi wena. Ungazodlala ngabantu wena. Yaba iminyaka. Kulapho ngoba bone khona ukuthi mabazame olingana nokuqondana neminyaka kabalo baba lo. So now uNothemba uyithola kanjani le title deed ukuthi izibe ngaphansi kwegama lakhe, le title deed izikwazi ukuthi ifika kanjani kuNothemba? Ayikho phansi kwegama lakhe because ento ziphansi kwegama likaBR Kanda umnikazi wesitandi. So ziphansi kwegama likaBR Kanda. I-title deed njengamanje ibiza ba? uBR Kanda. Isengaphansi uBR Kanda. Phansi koBR Kanda akunamntana akunantona zangatshata nokuchata ngaphezulu. Akunamntwana kunalutho. Sinabufakazi balokho. 11 uthe ile yathi uthe ngiyibheke eqaleni. Cha mhlawumbe ngiyibheke ngayishalamuzi. Ile. Okay. So la sinani la yini le? Bathe babecheck i-title deed yakhona. Yangishaya indaba zama title deed. Kodwa ngibona la ama amount 37,000 no 37,000 bani lapha. Izinto zika masipala ezi. Oh, masipala lo. Ya ngapha. La i-win deed database into ilantuza inansi umnikazi wento kuBR Kanda. Ona information ubonisile Ruben. Ubani lo uRuben? Okanda bonisile. Umuntu wesilisa. Private person document and then 1960 and then akukho ayikho relative akayishile ngaphansi kwala. Ayikho. And uBR Kanda lendlu wayithenga la ngo95 ngoMay. Right? Multi nakho nje i-purchase date nansi ngo95 kwathi makushawa December bese ithengisa naye. Akathenga uBR Kanda akathengisa ngani? So uBR Kanda umnikazi westand owathengisa istand kudata ngisho khona nami ukuthi ngo95 ngawo December wabe sethengisela baba wakho ngisho njalo mina. Ngithi mina uBR Kanda le ndawo noma i-title deed phume ngo1995 kuMay. NgoDecember wabe sethengisela ubaba wakho. That's what I'm saying. Ngokolela phepha lela. Yes. NgoDecember 1995 wabe sethengisela baba wakho. Yes. Cause why purchase i-purchase date 1995-05-2 and then i-registration ukuthi manje beyi-register ngaphansi kwegama lakhe from nge-2 kwangi-18 base beyi-register and ngaphansi kwalokho akukho kunye okuvelayo. And kuthiwa washoshe emtata abantu wathena kana mntwana kana nix. Nguye nje kubi nguye. Njengoba sekena abantwana abayi3 manje kuvela abantwana abayi3 kuhluleke lo asuke kuhluleke omnye isibongo kuba singafana asuke. Ikuphi okuphethwe ubani Aphiwe? Zezanto eza. Okay, ngisacela uphinde futhi ungipheke sekuzowenza ke manje umqondo. So i-deed transfer ilokhu okufike kuphethwe Aphiwe okunestembu
Sentuli iNobel ngathi ilokhuzana ama lawyers akhe lawa, right? Okunalo lonke uhlobo lwephepha from kubameli cause angisiboni istembu saka Department of Justice la. Okay, private Albertine engazuthi civil court ngo2009 ilokho ade ukhuluma ngakho unothemba ke lo unothemba lo. So manje the use of this site shall be for residential purpose and defined and subject to such condition as are contained in the land use condition in an F to the township establishment land use regulation 1986 made in terms of section 6 of the Black Community Development Act 1984 provided that on the date on which a town planning scheme relating to contained in each scheme shall supersede those contained in the aforeland the use condition as antiblockade the registration office but akukho la ekuvela khona leasehold who holds the land kumele ngabe kubhaliwe lapha ilokhu singathi leli kuphela iphepha engilibonayo la senkantolo leli labameli and then leli elamanje uaphiwe thina kanda which is umncane oka 1994 lokhu ukuthola ngo 2002 lena kithini ngibona kuno 25,000 lo 25,001 kulokuthengiswe ngayindlu indlu ithengisile yakhumbula uaphi useyithengisile na yindlu thengisela umakhelwane wakhe lo uthi umakhelwane nguye umuntu othengisela indlu emane sethi umakhelwane nguyena umuntu othengisela indlu lo August 2004 o1 ukushona kaBonisile hayibona umkhubo nanglo ubonisile Ruben Kanda who died ngo 2004 okumnikazi wendlu and then here with hey bayithatha plento le approved by Maneke Masombuka ngo 2002 lendlu bisithengisiwe mayisho ukuthi last of last year dala besibekezela dala ithengisiwe hey so hey lento enziwe deeds office sebenza imali but course deeds office bona babuthatha bonke lobufakazi shuthi obonisi olokhuzane oaphiwe bahamba baye deeds office bephethe le death certificate kalomuntu enathenga kenindlu owayengashadile it is hereby certified that the right of leaseholder is respect of the registration to enter queue as shown Bonsin Ruben Kanda okay la isaveza ukuthi umnikazi wendlu Ruben Kanda why the death certificate inje le compared to this le ndimo yenza copy wenza copy fuck siswami le sinethemba lokuthi umbukeli uyayibuka ekhaya and engaba na indlela okuyilungisa but my best advice ukuthi nihambe nenkantolo hambe ne police station I civil case le right nihambe nenkantolo enkantolo niyofuna into eziwu2 nongamuntu yakukhipha endlini akakhiphi in 3 months uphiwe isikhathi until kuze kuyazi ukuthi uphuma uyapi mawuphuma endlini even if bekuthuba umqashi okokuqala lokho nongabe umqashi awukwazi ukuthi umuntu evele kuphi 3 months eliphuma kumele kwazi ukuthi njobe ekhipha uthi uyakuphi okwesibili dadewethu ukuthi enkantolo nifike nisichaze lesitory njengoba ningichazela angeni ngayike manje Albertine angeniye kwenye inkantolo angithi konke lokwenza bekuthi Albertine lamaphepha buya Albertine se Albertine ebese Albertine se Landuzini manje se publish manje isise Pambridge manje
anihambe niye kwenye inkantolo for sure bazothamba ni Albertine bona laba nizobe niye kubona nifike nibachazele isimo police station nizofuna protection order ngesimo zokusichaza futhi ukuthi necela ubulungiswa kuhanjwe icala likhulunywe icala lize liyophetha ngendlela efanele niye inkantolo njengamanje kune forum enikhipha endlini lo forum njobe nikhipha endlini ithembisa ukunishaya ithembisa lokhu nalokhu okunye ngizokuchaza after le podcast sesixoxa after podcast ngicabanga ukuthi mhlambe lo muntu ebengimfonelile before ngicela ukuphinda futhi ngimfonele right ngilibone lonke uhlobo lwephepha before ngimfonela ngabe kukhona mhlawumbe ungafisa ukuthi uku-acte ungabe ushiya futhi nenamba yakho ngicela ushiye inamba yakho so that umbukele ekhaya ezokwazi ukuthi onendlela yokusiza akufonele ungabe ushiya inamba yakho before ngifonela umuntu engifuna umfonela lapha inamba yami ithi 072 yes 283 1406 ungayiphinda futhi 072 283 1406 babukeli base South Africa sibhekene nenkinga la inkinga esibhekene nayo inkulu kakhulu and yasilimaza sinezingane zakwethu ezihlala ePola Park ezikhishwa kabuhlungu bazele ingane efunda isikole kuqhamuka abantu bathi indlu yeyabo yes ngiyakubona nami indlu ibelonga kulo muntu ababeyithenga kuyena but into enhle ukuthi likhona iphepha eli-transfer letter la ngo-1995 lapha babethenga khona indlu kulo baba leli phepha ke ngicanga ukuthi libhalwe omunye owayithinteka izithi induna noma ubani but yonke into nanama signature khona ngwabonile lapha ngemumva okubonisa ukuthi indlu iyathengwa ubaba ubani Mgumbi eyithenga kuKanda nanso ke situation abakwazanga uyishintsha indlu from 1995 sahamba isikhathi washona ubaba ngo2003 ubaba ushona kanjani ubaba uyadutshulwa udutshulwe emgwaqweni emsebenzini udutshulwa umuntu okangamazi akwazi ukuthi wadutshulwa ubani till today akekho umuntu owazi ukuthi ubani wabulala ubaba walezi ingane saqhubeka ke isikhathi ngo2004 kwashona umnikazi wendlu ngo2009 kwaqhamuka intombazane uNokuthemba Kanda waqhamuka intombazane uthi lendlu ekababa wakhe uNokuthemba ifuna indlu isefuna ibuye kuyena lendlu yathengwa kuyisiganga ubaba walezi ingane wayibhusha indawo wakhanda umkhukhu kwaze kwaphuma RDP aphumela lo baba walezi ingane kulendlu emveni kwalokho ngo2009 kufika uNokuthemba Kanda uthi uzofuna indlu kababa wakhe yamchitha inkantolo yathi akukwazi ukuthi lokho ngaba baba wakho because ngokweminyaka yakhe iveza ukuthi lo baba lo wayizokuzala na 10 which means njengoba ngakuzalanga na 10 lendla kuyona yakho saqhubeka isikhathi masiqhubeka isikhathi engathi kwaphinda futhi kwafika okwesibili naye ezofuna indlu thola ukuthi senemayifani kanti indoda kaAphiwe vele kwafica ukuthi senemayifani leyo ke bese kuyindoda kaAphiwe so maqhubeka isikhathi kwase kufika yena ke manje Aphiwe usefika nini uqhamuka nini Aphiwe last year mayifika Aphiwe usefika manje ke useyishintshile igame isiko elinye izinga isiphezulu ngendlela eyisimanga mawuthi uyabheka ngo2009 Aphiwe for sure uthi wayena 10 years wayena 10 years ngo2009 yes wayena 10 years moqhathanisa isimo saka Nokuthemba plus Aphiwe manje so now indlu ke isithathiwe kubantu bakaMgumbi njengoba isithathiwe indlu ayithathwa umagistrate alikho icala like la enkantolo akukho kuke kwakhulunywa okuqondiwe okwesibili kune fraud engiyibona yenzakalayo ngokuba kunamaphepha manje aqhamukayo enkantolo athi uLokhuzane uAphiwe is the right owner yendlu kuvela ama death certificate lo baba ethe akanayo ingane i-deed office iveza ukuthi indlu ekalo baba but now sekune prize money engango 25,000 ukubonisa ukuthi lendlu ithengiswa abantu bephakathi abazi ukuthi indlu ithengiswe ngo2002 which means the owner of the house is the one now fighting ukuthi indlu egcine ithola ukuthi akwazi ukungena phakathi then kwaphoqa ukuthi manje labantu bakaMgumbi behanjiswe kwiforum le forum ke fike kuyiyona ke afika shintsha izinto ngendlela esimanga iforum ifike
yangabalaleli ukuthi beze ngani, yabatshela usuku kumele bephume ngalo, yabathembisa induku, akukho akwakhulumile okuqondene neside le story sabo. Because if it was a fair case, bekumele bechaza story sabo, nalabo bechaza story sabo, iforum masithatha isinqumo. Siyakuhlonipha ukusebenza kweforum, siyakuhlonipha futhi ukuthi iforum ikwazi ukuvikela umphakathi, siyakuhlonipha futhi ukuthi iforum ikwazi ukusukumela indaba ezibalekile. But in this situation ngifile ngazuthi kube ne-unfair judgment and kube nendlela ukuthi ekugcineni azizwakalanga istory sokuthi yebo ke khona kuona wonke lamaphepha afike no-aphiwe, imapha amaphepha afika nani ngane zakaMgumbi, kuphi nini enikuphethe ukukhomba ukuthi lendlu nina yeyini. Njengamanje ke sibhekene ne-situation ethi ekugcineni njengoba sekunjena nje sinento yokuthi basalelwe only 3 months. Kulo 3 months mabe ngaphumi, it's either baphuma sebeshayiwe noma uma wabo esebulewe, baphuma sekunento izixwayiso ebonisayo ukuthi kahle kahle lapha zidlali sithi phumani la endlini. Lento ngane zakwethu nami ngaphe kwamandla ami nginethemba lokuthi nina nayibona ukuthi ningayicontrola kanjani, ningenza kanjani. Basephola park eGoli. Mawukuthi mhlawumbe ungaba nalo usizo lento kanjena, siyacela ngane zakwethu ukuthi usondele nganeno, mhlawumbe khona lapha ningasiza khona. Ukhona namuntu engizomfonela njengamanje after this podcast sikhulume ngimchazele udaba ekutheni basizakale, akukwazi ukuthi umfamily engaka endaweni eniyazi njengekhaya. 1995 awungitshele nje mina makuthiwa sikhishwe ekhaya eNquthu, umuzi lokusawuthenga ngo1999, kuthiwa nje sikhishwe eNquthu uqhamuka abantu esasithenga kubona umuzi, kuthiwa ikhaya, mina ngilazi ukuthi ikhaya kusesilona ikhaya because kuqhamuka ingane zalo mama ozalo baba esathenga kena umuzi. Leyo nto into ebuhlungu kakhulu, especially umula eGoli kuyaqashwa, indawo ziyadura eGoli, akukho la ngathiwa abaphuma ngakhona, akekho umuntu osebenzayo, ayikho into ehlanganile ekutheni ngempela ngathi ngingabudgetile ungitshela ukuthi angiphume ngihambe ngoqasha. Ingane zakwethu makuthiwa khona indlela ngathiwa ningenela ngayo, ngisacela ningenele nililungise lolu daba. Mhlawumbe makukhona futhi dadewethu naye akafisa ukuku-eda engaku-eda before sivale. Ngathema senitsho uninzi Butkosi. Yeah. Nendlela yokunceda sacela unceda noma nje ningayazi ukuthi nizothi sincede ngoluphi uhlobo. Yeah. Sekuningi nje kakhulu. Yeah. Mara ongakhona nje ongaba namandla okusinceda sicela uncedo. Nokufanele. Mhlawumbe ke sizofona sesithi sikhutshiwe kuba siphaphile saza ku-podcast. Akufanele kube kanjalo. Akufanele, sinethemba futhi ukuthi angeke kube kanjalo. Siyabonga kakhulu ngane zakwethu, nisale kahle nibe nobusuku obuhle. Siyabonga nawe dadewethu ukuthi ubukhona.